Stari električni i elektronski otpad poslednjih godina ređe viđemo na deponijama. Građani se sada sve češće odlučuju da ovaj opasni otpad recikliraju, a da pri tome zarade i novac. Električni i elektronski uređaji recikliraju se u posebnim postrojenjima iz Nemačke. Ovakva prerada u fabrici SET reciklaža ne zagađuje životnu sredinu. Postrojenje SET reciklaže se bazira na tehnologiji Zero Waste, znači ne stvara nov otpad, nema otpadne prašine, apsolutno je bezbedno i po zdravlje ljudi i po zaštitu životne sredine. Naše postrojenje može da reciklira od 1,5 do 2 tone elektronskog otpada na sat u zavisnosti od vrste elektronskog otpada kojim se trenutno puni postrojenje. U akciji Cash za Trash građani za stare kućne aparate dobijaju novac, a kada pozovu Tehnomaniju, vaučere za kupovinu nove robe. Osim naše redovne akcije Cash za Trash i Cash za Trash karavan, nastavljena je saradnja sa Tehnomanijom, Ekomanija, Staro za novo, gde građani mogu pozvati broj telefona Tehnomanije 3713 715, prijaviti svoj stari elektronski otpad za reciklažu. SET reciklaže će preuzeti te uređaje, a građanima će ispostaviti vaučere. Ti vaučeri omogućuju kupovinu u Tehnomanijinim maloprodanim objektima sa popustom. Ekipe SET reciklaže stare uređaje preuzimaju širom Srbije. Doktorka Nada Macura je sa nama ovog jutra. Doktorka, dobro jutro. Kako je protekla